ko e whakamare ko ni te tau whakawhai e tangata whaihuki o aho. Ia i whakamia ko e whaihuki ke kātaki mai roa ki wan. Ka hiri ko ia te tau koni hama mātua ka whinau te amope. Ko te whakakato e na whanonga koe he nga mari e whai whataha e aho. Ko na whanonga mai te whanonga whaos ma lewa ka hiri o aho a marani ko me tangata iki whai whenau. Ko te whawhira i ngā te ka whanonga mai tamasi whaihuki o aho. Te mita ko ui whi haki whaohua. Turia, betau. Confia fora bola. Fora bola. Koe aho ne ke sai ke he mari te tu he na va ke aho le le aho ko I tai ni bata te. Koe aho ne ke sai ni ki ai te ke kau ko ko vai hu ki aho. Sai ke vai mari ko ni te tau ko le ai ki he mo matu a Amalani Rachel Amalatu ke final te no Latu ke na kātaki mai ki mua. Ke mo mari vai no final na ya sia pe final do na ya ka ke to no final ko au sia final a ho pe ha ma wa tanata anga lelei mo tala mafua ko peti pe final mai fa no tala mafua pe ko e tu me ta fi ha ni kai. Ladies and gentlemen, boys and girls, family and friends, I kindly ask that you please stand as we welcome the girl of the hour. This time, it is my pleasure to present to you Rachel Amalani Jr. Latu. Konate matahara mama pas-pas.
tau fia ba mo poupou ki ngau la mea ko whai he kaunanga koeni i nāsia e whāmini ka māi maheni mo ka hainga ka mā whakawhonoa ko tau poko whawa maari a hani e whahau katu e top tāsa tam hawea ko tai kai whikau te tatak tau tōru i hino wāmu e lotu e ka hini kani tau te kaua hao Ko le mea hange ko e whatau te hau ki e whiwhini. E tau whai mua hapai o whetaki ki o tua mafu na whii hui ko e lakalaka i manu. Ai ngāo e whakaako ka me tau kei ka me hilo ko au sia e Rachel na manati lātu i a honu. Ka mō mea kātou mai ki whai ai whawhetaki ka me naka e ki ka mai whine ki whamalo ai whāmi. Kore ka mata e whatungia e whiwhini ki tau hiwa i he ono ngi au mā ono ko himi o mea ke nāna. Ko e ngāu e tū ki mua ke laua e mālo ke no tua ki tāna e le ngāhi ko whā ki a te au he tau kutona.
whai ho whakahi i taimi mo i tani. Tamai, kami fae, kami family,
ai au tōngana ki ai ahoni. E tāpu ki he whae uki, kuma a Rachel Malani la tū, o tōngana ki ai whiwhia o ahoni. Malani ka wauna ke mea mai pē ke taimina e tā o runga mai ai o whine e ki, o tangata e ki. Ko koloa ia ai tama e mun whanau nau whakawhiwhia i ate e nau tamai nau whae. Mungi ai whanau o te rei tau lama ta tō whakawhiwhia i tau tamai mo tau whae ati. Hame au ke tō ai ho tau kakawa. Ka mea kotoa meu whae whiwhia, whae amusia. Pekelangi e uta tala e o sia o toko, o ne alu whakatahaia o kaihasia e ka mui whiwhia. Ke ahoni o tūnga nāmi ahoni ki tau hapai whumaro ke siona. Taumea kui ai hanelei hangeiwa lea o whai te rita amanani. Taumea kui ai hanelei ata mea si hoa teke ai. Koe rotu ia o whai te rita, kui ai a peha tau lei, e ata me ni afio. Tūana ki ai tau hapai whamao. Mai ewa he sāme ahoni muri tuku aki, a tāna kotoa me whai saioni. E tau mai, koe ni bea ne, e whai he tangata ta mo whiwhina, ko ni hapai whamao i hono tua. Hau sia ahoni, tōna is hoa le ma. Nani pawani bea. Ngai ko lea whai ke palo ki tāti gai i he manama o whae nā panga o a whioki koe pana whatu. I te o mea maa. E tōro ko o whine ana ne te. Pare mui o mui tāma. I tōna ki whai ke tua maa. Whiwhia maa, whiwhia maa. Pagarea puna ke tala ki lana o mamai mo tau mono ia. Ka poto me mama ka foi toka taha ka kolona hea mami mesi. Ka unu mai o whai ai o whetake hira tuana. Ka hiko ne ofa whanau o hange ko amalani. Mo mea mai ka mea ai te mo whakawhiwhia ka mo tamai ka mo whae. Ka tono ko mo ka tau. Ia whai ki o skill reka. Amarani koe, o tui bea o ke mea bea, this is not your destination now. This is your stepping stone towards your destination. And there's still more to do and still more to come. And we pray that you continue to look for your destination. The psalmist is talking about how to build a life. And the only way that you have to build a life, allow God to do it for you. Life was meant to be easy. Only when you allow God to do it for you. And we pray that your time in the future will continue to walk with your Father, your Heavenly Father. Continue to bless our life. Ko lea malani ku lea kia ia pita. Lea koe amalani. Tau noa pita ke kau whai kau ke ana no tau ke ngā ue. Te moe hoko ke ana ke oska siko maari e te ana ke ngata ana. Te ko lea e wako whai ko e pita. E ipseri ka pehea e pita. Ke te mō maa ai pare amalani. Ko pare amalani koe whahinga mea ofa ia nai o ange ke tanaka pe ke whiri spot le lei taha. Tau na mō rewa paki mai e amalani. Ko amalani ko whaki akau. Ta ko hono whisi koe tolonga e tolonga. O kai ki te hea mai a hono ngāhui ke whakatolonga.
ke tauhanga o kumi hawhenga mea ki preserve ka o whana tula mea tolonga na malani o ta o paki mai a malani ke kai kone na hanga whotutua na Spotify ni kona ore o paki mai a malani o ngahi na kia ai pare a malani ta uhinga ia o pare he kai ospe tau ni ke os han whakafofa o whahinga pare e os he tau ni ke os mai tapa hauta whanonga ho mo ui o taini kou tau o ki he taini kou te tau maro loa e te toki tala noa ai kakai i o o kai whai te tala noa ki kakai koe a malai te taini te kei mo ui ai tala noa kakai no mara nei ai e whiwhiri ko a malani ai whai e whiwhiri na tua ai whawhiwhi ai te tamai mo i whai e mauro tuia hangere ko whaamane nai this is not your destination yet but you're walking towards a destination. This is one of the stepping stones towards your destination. And may God continue to bless your life and continue to use you to do His will. Kalbeni tamat. Kita akan begini mereka sekolah mereka pergi. Frau rumah sekolah funga kita kohe, amalan dan menyawa. Tapi hanya funga rumah sekolah. Jadi kau yang melani, jadi tahu itu umai ayam mereka. Kedua maafi ulangan ayam ayam malam hari. Kau yang beriati anga, kau yang sami haleluya apa yang kau katakan ke sekolah. Ilong hame au mana. Ayah kau le formatam ay ilong hame au mui, kau mui kau utuh tahape na me utua whakatolonga toko tahape utua o whamana o toko tahape utua te koe arif me monomeka kumata me na whiana te whamana o toko hea whiana utua na mafi o maununu mai kono mai tāna tāna whase whanua whai ai me e te moe haka au mea na simpare paki tuane ke ono mai a honu ko heki whakaongo Angai kalea fai kuna ke tāki langi ta tāki mamani ai mau whiwhia ofa mai ha mau tua. O tua si hawa si aina tokonaki mea whiunga. Whai hea whiona o tokonaki kai ato a mamani. Te mau whai ai whakamālonga o mau whawhetaka. Whai ai tokonaki ai kātoa mai a kāinga o kātoa o hea lea lahi te maranoi. E whai ai whakatanga e whia whakoe ni ki hapai ai koe whakamāro ki hea whiona. Hei kai mere mua e whaketahi. Ko hei mau pui a hange hamata wai mapuna puna. Kene tāla ki langi ka tāla ki mamani. O mau manu i ahe u pia ko mau tua. Une whakatu whai maari e hawhuna. E wakai angi koe lau e ai sa mea u hange hanga hau oro wai ki hofa hau. Manu e ai tangata u pia e ne. Ho whakahau pe he whonu. Whoi mahana e ono e hana tonu i whai ake e whaina tau ai whamere i Damascus. O mea o whiwhina koenu, o mi hopo koe, ko pai amalani. Me kamata kei sia e tauhi anu ki hea whiona, pa kamata kei sia e mui tāna e ngai tāna, o whai hea e tamaira mani whae. Rene kamata kei sia e nofo anu ki hea whiona. Hange e whui mahau o ono. I longe e unofo a whahinga pehe i he matana ko no he kai ke nau. Whipaki o nau a whiri he kai ke nau. Toka. E nangi kuna. E mea i ngahi mahau o ono ai otuana. O kufua ki mai mati mako. Unungi a rea whanua o kia e kohoa. Amono ia anga e whanua o ia e tangata ka mani whiwhine i o tua. Dora koto whakao o e whai o whina.
kolonga fonua o he ga no tana e ga no fin o ne ilo a tanunga to e no fo o ga fin o fo malo o be mana na fatua e kolonga we hana fo a mai e tu mana ke a mana da tu mana ke a fia nga ta ko hirina i singa pe a mana ke tu be mana fai e fia na mana ta koini ko muy to ko e si so e mana mo ma pe a ta fa no ke nga ta na ba ni fai ya e fa ta ta we la ta la fa ko to ta ka ta mu no nga ke la na ho ni da ro ko mo tolong anak ya mau anak tolong ya ne tolong ada anak nang kira ya tapi nama itu friend from dia from ngaya nama yang nama pokok itu friend tapi nama orang from dia ya kena tapi nama yang mau kain lah dan mengfisian on kalau mau tu yang lahan ia afiona e katoa profeta o habayan e katoa ia jalan ke mama loi e hata sesko e que mono mo so halo porque e tai mo e profeta e que fia mo pamai mo fa ko fa e fia mo tua fai no pasia no ko afiona e poka to kaunanga o koloa mo fe a pe half no ke to e fai ai ai tana no ke e fai ai ke na no fia ko ke do ai mo fa si so ko ai na na mai ko mo ka lo tu ma be he ma to mai e vai e ta pa ko e a mai ko e fai na ne ko ye ni la ke fo mama e fo mai ha ho ni ma me ta ni nai e fo mo mo ma ha ane mau fomor mo ale na ko fo be mo ma ya ona fo ma ko ke ai fa ma ko mi fi ya ko ho ba ko le ma ma no ma ko ni o ta na de ta na de de malo ya que tau e no ta ta to yo wow wa ki ko ya ta proclama dia belum ala hari kalau awal tu, ayah kau tu ibu tak faham dah tu hom, ibu tahu inasi falau mali, kalau kita tahu orang tu betul betul tu kita bagi kita faham, tahu kita tahu ni le, kalau kita ini ni tahu Korea ni, ia vai ficar o famoso. Então, quando eu falasse, eu ficava com memória. Foi Deus que estava aqui. Canal de todo nasi kain kan vai estar para fifia. Não me vai. Eu penso que isso tem lá. Wes mahende oi de bile ko tema mengaru ko hawa kristian di of fifia ta bilan mo mamani antau nuya Amen.
mateka makatapu no funua to free flowers tangata pra me to ani afi fio uri o osman o fo fahima tangata ko ngai no fa behana o mai to kuloma ke hana fo mai no te mo to na o ya ku me spani ke mo pure ki ai pure a ma fa to tu na ke je sia ko ko ka na ko ni ne to mai na ne to kuloma mo wi o mi a kilo ma ke ta mai e kuloma se ta ya no mai da mai fa to na ke je sia ka to ki ha ha la ko ma long kai te a hana ia ke mawhana oe. Ka close place mo pinasea i mea kai ki tahani ti o toa mawhuna mai kai ni. Ka maua tu ia tua mawha whetaya o sia e a family o whai. Ko hiki whai a ke a hapai o whetaya ki a whiona o kai mau tu mola a ta hao whio. Mau tu mau kuku, ka kuku me when, ka kuku me kolosi. And I believe that that time is so close. Talo gina mai o whai. Kato nai, to me ai. E whai ake whakahoma he ahonu. O moa hoko whakasiwa. Talo gina ni mau siamu la mari o te waki. Ka ino hoi. E nasi a hama tā kūre. Ka te hei e te mau tōru toa o whamini. Tōni nasi me ai. A whiwhiri a puhinga ki ai. Ai ahonu. Ei. O maua ai tu pa faya ke mera le ta ui faya be na na fiona ia si so pa so ano to mau fu amen Vamos a ficar oi magari ko au te dire ko atai ki moto. I'm speaking as the first section of our program this afternoon, the ordinance of prayer. Was led by Dr. Reverend Sultan Javier. I'm sure that we have been nourished spiritually very, very well today. And now we may commence with our physical nourishment. Ko hoi mo Babatoni, e tau whanamorewa ki a Ngāhirea, e tautani ko rea whamalo, e whahoko pia me tawhaki ko ia ai o mātu a Abalami. Kamata pe me te whaki ko ia a lo peti. Ko ia ka whakabari ko ni te tau kore he ki he tō taha o ona ai ngāwha te whatongia ko ia. Ko mare mare me mua e whakahoko le wai. Te tau ui pe ki tawa se ni tawa e hongi o i kai. Ko ia ko ata ka te pia. Aku buat aku fase tahan atau kau buat tahu dia akan ada fase awal ini.
hau mai ni tafaki ko ia ai tamatai ko tamai ko ia amalani tafaki alo peti ka ko ai ko ki ta ko lo ai fatomia ko ia hau ko ia tani bao ta bukan kowe tapi dah apa yo terus doa tak le fala maupun Hawaii kenapa ke pesekau patapuan ya tik mutol pe fa ya ke fatapu ingahi hafa ape ini kau tulowat ngoe fa forma ko tu mai ke ha fa i hawani ko yo ko fa more atu me kau mai fana away ko sino ko ngahame ko mo umbo ko tapun ya ina ai tofia fetutaki tamo propeti aka me fai ko yo ko mo atu amran ko tali ko ro bet ke te au masi fenga ne be fo o ke te au Vai mau tu itu aku, kau siapa aku lulu mau tak ada lagi, kau peang kiai, kau hanya tak ada lagi, jika itu fire ni aku ni. Nak bebe kau tahan deh, tu yang mau tak ada lagi, kau sesuatu ke, kau buat, kau ni hang tu kumai kata aku yang ahon ni, kau fire hari ya, ada fakon kau. Amalan kaya tu ada amalan sama family of filau pokok family murat kebaya ada mah hei kau tu ni umur be kau tahu kan filau naik kaya kau ya kau mungkin nak mau be harap boleh angah hai amalan Kogi me abe o mau ko buke mai moia. Kogi foi a konak ma be o to. Ko foi le a si su o be. Ko au be ko ha. Pe mo on mo ui. E te ka ve nga ki a o fa amalan. Ko poto ko uero pe. O si isu ke te tauto ai poto malani puga ofa ko ka uia ho fono nga kapau te ke no fo ma o ke ofa ko ofa ni bone fo ke te poto ke te ko ofa Itu yang fanau, ofa, yo matu ofa heme aku tope, kau namu ange, iyo tua, kau tuikiai. Kau kini ayah kau toto mai moya, family of finau. Nakai kia ame ilo ai ngakui ko amalani ko me pena ilo ai na tolu ko fe of fun ko ilo ko fe of fun ni na puke ofa ke taki na fononga pa ko ya amalani ko to mai ai i ves ko ya sio ne mai hom full ma fa ves yo no ko be ko hala da moi mo oni moi mo ui okay buke aki a ofa ko ofa ne ka pui ka to ai me ko do ben ane feo he family feo he me a ko to ben e ka auna ka pau he ka te ma wa ofa amalan ke ofa ki o fan do ngane ka ma ko te hina
kai tau te fito i ho tamai i ba mo whae kai me mo rea i ho tamai i ba mo whae kai te ke toi mao e koe hata ka ke puke mao a off e nga ne whaku no ala tof peta ha ke whia ai a lope haka ai a whinau e a koe ka behe hoku koe family koe a bea ki poupou ata koe a malan o ana ia taimi e ngalo ia te koe a ofa e ko ofa ia ne o ata koe puelo e a honi ka o ana hanga hopoto o whakangalo ki ai ki mautoro ka pao ki ha mautoro no koe ai ki tāpuni mo whakamama o tuk mai he mautangata i ka te au ale tua whaatu whiwhikau beho ke toe ngā family whatawange ahoni o tau whiwhia ko toa he mea ko lawai amalani pe whatawanga amalani kei pehea e ofa e toa ke te koe ka pehe whoki o ka hau o te whatu i tāna ka se korna no whoko tau ia lopet mo whanau ka mo whinau tau ke koe e kone ena e omi ai koe kone ena e ate hue lo ke tahu ia te toe maha family ki ka hau e whanonga koe ia pēha e ki lea ka mo e whaapa tua whan e tau lagi ni e a hoko me ta whaaki koe ia a lo peti mai ki me he whungano he hea koe ke tau sola whupaka ko pauri neo i lohe mea ua koe lo tū pia koe a ko koe tau i he niko i a koe a ko whamaloa te langa blokama koe ia ko tui pia koe ke lawe i e misa ke ne ilo whakapuri e whi mea ua koe ni ko lo peti pia mo mose se na whakatou mali ki nuku ke kolo tau pia koe lao kou lao he mani koe talangofua ainu whai a malani he aho ni o rea ko ta whakofua e vika mo whinawa lo peti mo mose se ke na rea pe te toki rea ko whai a mali koe ni te kai koe aka ngofua ke na whai mea koe ia tau pau piki tau talangofua koe ia ai koe anga ia mali mea koe hitamai ki pe kolo tau e pure pia whinau ia sio ke uanga lo peti ko lo peti kune maa unga whakalaisi tangata umanga le lea lo peti me paa ngofua ka koe hai ahon o whipuri ngaki peta la ngofua me mana mahe ka kehe koe tau lea ano ko te tau ale whamani koe ka whawhaka ia lea koe ta whaaki whae koe ia amalani ta whaaki a whinau tau kore he ni ke tau taha koe a uona e whatongia koe ia ka pare koe na mua whakahau koe ngia ka hau whae ta pua malama pao Ora ke matanga mo pas. E tau le ano mo, ka funga te ka faati ko ia afi nau malo. Ora ke faat robot. Au famal malo atu e tala fata ku kamata e tata i fai e fia i o Kai ata mo ko e fai no mali ko e fa fogat. Nge ko e lea ko soha to. E fa fogat ko e lea ni ta fa pe fai a malani. Ale mo ke fa ba e lea no te fai ko to mo tu ko e fa fetai la. Hei me lo mare manani. Owe kone taula mahao, kone tak whanonga. Ko whai mai taku mo ui e kamataanga o tau kueni. Ko ta waka mai ki hong fruit mahina o ta u. E mone pia e tawa alo e tarikare ni ko e ni te. Neongo ko lahi e kau ngā whanonga, ko tō tau e waha wholau. O e whanonga
Ako ta hao mai behe ni kelisi. Talu nofo e weekendi mo ta pe a final ha ni ha fa ho pa le ya pe talane meni madri mo wa ta o pesa yang fa ho pa fa tongia na le kalpo na fa pa pa pe de dong ha fa pa fa tong yan e ho to tong ta ha to ko lo to fa tong yan ka wa ka ku fa pa ta ma ale ho ya fa tau aya ale ma heu ko ya kau be ni to te fisia moto pe fu ya ki kami ngare no ko toto mai he fini e kama po atu pe ki te koe amala taha ai api o maafu tu kui au lahi i vai ni kui ko vere tai ni ko to pe ai alu e ka whango ta tu tahi o nau foki e afe pe i vere e alu e whango ta he poni o aho malo pe kumbau e matai kata e ke iafe bei veren o whahopo e whatongia kawe ngā lea no e whakakato ka o whatongia he whiwhini o sintia veren tahe rea malani o ofa he at kore angai lo lea o moi muaki ai fai fe kau ni fini mo ne ale atonga mo na panga mari ha fa ai atu pe mo ke fa ka to pe ai fa to ni ai fini e fa atu ai o fa e ni ka foi ne mo pe ko ha fatovia ka malani o pe pa o ave pe o tanta pe ave pe ki veren e tanta mai pe e ki ke na kai ke kapaya mo jati komai e Solomone de toi palo bebi ko foha poto le fafi fiaya de tamai pa ko tama vale le hanga forma mai de fai tala no agora sabe koia o nofu to ama e ni o une mo e mal sa te amra ave be le ko to pe ba ko fono ma ave be mai e como é maneira faz ficar o cai no nata ai a feira pois tem tua aqui bem el fora mau ya ta beti ka fiha tu vai ver a perfeito ta monu ya pe ma au a buen ya malani ave be ai be ya ai e ko poto ko be ma ta be e
Koe mea ofa nai, whapia ku mea mau. Mea oa na, ake pore. Ake pore mei, e iri, e ramare ni, o kune, on. Mea mau, ai lelei, ai ilo, ai ngahi lelei, ko toa mea mai whanua ngāpu ki nasa. Oa me, na whakautau hataimu. Mo ke toa whenua, e puarea e kuja me tō. Puke pe, e te ke whanonga pe, te ke monuia pe. E tānoa kai a whawhua, o kone i ha kau, tō e mai. O kone fua ngā pe horo tō pai. Mā ui. E leo pe te te hā pe whai, tala mai, te ke monuia. Oa e tātou nō, ia te koe. Awanga te hei me lau maare maaturia parati. E ne kei whakoloa koe. O atu hai, a kua maara. Hokatoa kei whengāko. O kamanaki, e ke hokatu ai. Koe awhalai atu ke tānai whawhikau. O wii ko mā kunga ai no kawaia e hiwa ko whukupui vai nui. Oia ai whawhikau. O tuwe me tua me he o sio mai ko fia roto pe. O plava pe, le osi pe te plava no tu. Hame ko kurea nai ko napa mario e honi. O whatpa mo e oflahia, e familia lo peti. Tawang e hiwi lo mare ni. E le haere mai ta tati. Ki tau tolu e aho koni. Hele whatpa tau. Malo, kemudian Bapak di Kafako ya Finau, Samuel Fihat, oleh Tahbih Fatwan ya Finau, Lihin. Pelan kita tahu pengalaman Hoko, kita tahu atau tentang Hafifas, ke kata itu kita tahu pengalaman itu. Ngai setiap pukul ini lalu kita kau. Ngai motua atavasa no mea me nuku na de foto hono step ki he vani he ha te kiu pe mo nuku. Pe ko step honi na step pe to. Kai ga pe he pe fa go fu hu ki he vani step pe to. Ko lava step pe ta ha to step pe ua, pe ko step no to ko ti ta wilo pe ta wi fe. Fe fa se ni wa te mata mai ki me ri mai ko ve ga. E fumar Pauline ka mai vai jo lenga ko fe wi ko fe si ka fe fine me ko tau ko la ve te tai mi ka ye dia ko to ga ma to la da to ni fa ka ko mana tuai ki fu fu ta anga ma ulu anu ko ko hifo I hono foto ko ya si si na ta ta na to mai ko ko hifo tai me na se ke mo ya fi ki ya pasi mo ni fa na mo fa mo puna ko tāngā nā te he whungawhene āwe ko hoa hoe o kau ka hala pe mō toe. Iwi e petiti mo talu pite, whawhangu siriwa meria me. Ko aho ni ko aho ia iwi e petiti, pe ko e petiti ko e ni o atu ia me ka whewhine me whungawhene āwe. Our Father, who is in heaven, hallowed be thy name. Thy will be done on earth.
Ngalo, pamaloa te kawhiwhine me ko tau. E se kao koe tālai ta mai ko tau, koe tapu ki ngā tata. Koe ngā tata peha mea ko mahino tū kunga i tau i ai. Koe tau tain koe ni, ke ta hoko atu ki nai po kalama whameite. Ke ai kamata pe i he ta aine o nai aho. E malani la tu jionia. E kamata atu e tau wa ko kalama whameite. Kore ke ufu aturoan. Mo e tara whata, e kamata atu. Me tata i whiwhakau e a koini, ta tāpō ke whaiani ngā whani. Mo e taurunga o e aho koe ni o kore pēki a se rea marani ke whakufunga he tū ka pata atia. Pea kea ia e ki tuanga o a marani, o kore ka marani ke te kātaki mai ki wani. Ka kore mua ke mehitanga o a marani, ke se rea marani, rahi ke ne kātaki mai o hui a te keki o le sere a marani. Ka ata ke whameite a marani a koe ni. Koe mehitanga whokeni o a marani. Ia ko taimi ko toa pe o ku fia ma pe a marani. Ke ne tala ma o pe ni mea ko toa pe a marani. Whamarau a marani. Mea mai e ahon, ke whakailonga a hao amarani e hao koe. Amarani, ka ataki. Hui e te teki o amarani pakakusi e. O ato e pia amarani a ke whaiteria kia. He koko so singa bāti e pe. Ko tuanga o le seri amarani. Fia pe a marani ke foki ano tuanga ka me fahu o ali fereti o e piratu ka me fahu ia o e kuia marani ko le ke no ma me mo si lesa ka e ha me ia ma o a marani o atu pe mo ai ka ke fari ki ata mo pento wa fa ko le ka se ta mo viola ko ka kata ko ta ka ia tuanga Kadaki yang itu. Koi famole koreatu. Ko to ai tuanga wa marani. Te tuanga tanga tare wa marani di futoi ka koe. Koreatu ke te vita fro lui fihan. Ke te kata mai. Kai ta urunga marani. Kai fai me au ke anga ki ai. Ia ha fa mahino ka marani ha ko ni. Hei, sa poi la fihan, como a hoy, por el que está aquí, che, que está fácil.
Kapawa tuki amalani, kato tabu kalama whakaiti uwaki o e ahoni. Kai ka tau mai hau whanga ka toa koe ni, o whamanata mai ka te tau tolu aho tau tonga, pia moe anga aho tau whātunga. Mahi noi ai whaututu ho tau tunga, i ngai hau whanga te heli o tau whai, pia o te tonu peke tau viki viki mo tau pore pore, e tau tau hi o tau mahi uwanga ko ia. Kai ke, ka nei kai ane a whi, hei kai ahoni. Ya mahi programa ko ni neo ku ai si mahi fonga ko na toka i fonga paulia ko tu i pe ku hen na wa la ma die ta ka fa ta mu na to i programa fi ya me malali wa hani Saya mari kau ni fata tu ya kita hape hafakan kui ria mafana mentai meni atia mo malo kau ni kau dulu waktu fata pu fata pu ibu kita ada kau kata mau kita mari kau ihe tu kau ngai ihe tu kau tahu punya fale de aho ia mafana aku tahu tu bela lohe fama mak ube bulo mata ihe kusio kate motor ko munga fofonga kai ngatai mari to ta to pe pe ikai ngatai foro ai tai fe luaki moe family tang ho mu foto mai mu ha fa fo ne ho be uai ngahi feta kaya natula ko alwe fa hinga ni ho plondi ala fa hinga ni ho hinehina ya kai ngatai ko toko ko more mo kolo me ke ko fa feta i tau mai tau fisio fakio tau ma wa fia advocate popo ki offer kia tahine ko amalani ona apa ni ko tunga lah ita ku fia kai ngata ihe tunga ko ki fine ko ni ko tunga lah ita ku fia o to ai mo no boyfriend dan dia ha fix e ka ha ho amalan na ko stala nge pe ho boyfriend ni ku ke o si fika urak ya oi
Pea neo pe whakaloto a whina molo peti. Ka kuilo me a whina a malani koe na whakaloto pe pa ke haue ka au ka ui ka kari au ke haue tamasi i lawa i pe. Kai ngatai, koe lere hola lo peti he le hufo i la kono hanga he tamasi i o analaiso lea. A malani o kua whalahi atu i whaamiri koe na oku ka o mātahi ne ko se pita whaila. Ko te tuu noa i pe o fia noa. He mōne whakarea e toko taha ona whakarea honi. Neo mo e si takai whala te mau takata e ki pa mo si o toko waki nuku. Ka ku te kau ngā kaua te pe mo ki kai hange o mau me hola ko tō me foa me tu na mau pore ai. Ka e whakawhetai neo mo e mau more ki ai, ka hanga pe he kau whiwhine o ngahe ki mau tolu ke mahina o kei whika ura ki pea fōa ia i he whanonga anga o taimi. Ko siwa ka ngaluma ane asi mai pe mo oa whaka ofa na asi mai mo e tamasi whola. Pea o kua te talamono. Talamono ufo ke mo e pupa ofa ki he si kui amalani o kune mui o kune tau tupai mo sela molosa. Whakawhiawhia i he ne mao e monua fi taulahi kune mau pea kai katai kune lava mai o sio i e kātoa whiawhia ana moho puna. Koe taimi ko toa pe o ko fuoloa e whepuringa ki ko puri ko kase meke whine iki koe ni unesu tala mai aku inoa. Pau whatalanga me ka ofa. Lere yang e manat ko fine eki a ko ofa mo te nga ki mui. A watu e whanawang he o tua ka ata kai a mo o. Whai whikau ko awhat i he whakalangilangi ko whai a koin. Ko hau mau me he whiawhi kala mai hoa. Loto mau pe a malani he o mai o. Ko mea ngai jai. Kai te ke talangi ka whewhe ka whai whikau pālangi. Tamai amalani ko saia pe ko hi ke whawhiawhia i pe hanga e tonga o whai hono roto i a hono kātoa ngā ko whawhia. Ko ia uata e whiawhia i he tau inasi i e ni te moe tangata i whaiwhikau. I kai ngāta whoki koe purea ko ia o Shadow Tai. O ku tātai taha pe whaingata ano puke mai ki nau tolu e whai ngai whatongia koe. Tangata i Mosese ko ua whalahi atu i ho foto mai pa ko whiawhia ho hao o nofo mi o lunga kau alo whikau a sene misa ke hao whai o no whatongia ko ilo mahalo kai hataha fuoro ataha te ki mautolo he nofo i fua ka ko sene misa la tu ko au mo lo petina e lau peku ki maua ko o foa Kakai ke whatonga he kau tamana e whaere i maua ia i nuku alofa Waiola Hospital. Kai whoke ilo e whinau ia ko tu i whea Waiola Hospital o whae motua. Koe Waiola Hospital o whao upe neo ke ilo e whinau mo tonga koe no whae ilo. Koe mea ke Waiola motua ka ilo ia ta. Koe ia u makei pore pe ke ma whiawhia i whalangilange aho. Lopeti koutua o whatu ka te koe. Kai te ngata ho piti au i he tokolahi o whanau ko au toko tahape nau whakaamu ke toko wanoa ka koe tahape ka koe kai ngata ho piti au koe te alak koe whanau whaafo whai ako ko tui pe koe ngāwe lahi ai tahine mo ko whinau kau kai ke whakapau i whawhekau pe kono konga nuku kua pe kono konga vai ni e ni whuhalua ki tahine Kai ke whakatau mau ko toa pe koe mea mahuinga o no mau e amalani o kune mau meiga hake o au i hifo. Te kai ngatai mau me o tumotu kono ko toa. O kua te talamono kia te koe i he whai whanonga o whai. He kai ke urea lo loa. He kohi ko manaka mau pe ke rea no he ko sisi. He kai ngatai pau no. Amalani o kai e aerea e tau kui. Koutui mo si ilo pe he toko taha ko toa pe ka koutui o ku totonu ki whamanat atu koe mea mahuinga ia kia te koe mo i toe ngai whamiri. Nei alua amanaki hawea o whaka eke a siare wata.
Pia loto ngani whakaike eke ai ngāue ai tangata pālangi ai fia ai whiwhineni hono whakamatala ai ngā pia lerei kotoa pe. I tai nukoi na e whihewea ki tangata i kipe na iaha ne ki ngāue na e whihala ki ko tai mia na e lo moa e takui. Pako whaambe a malani ko ki mata I kolo ko ni ko be ang bawinga haka ke be la ke folo ha ko la ke ko ke kau kuputa kaya halere ata faka mata tala no bebia kaya hata wala tu ke eke pa ko bi ata folo o na ya mata ko ki be alfabea que fono a moia que ka o moi tu awan malon kia segona kita befoki mata mai ko ya malani lahir ya lopet ya tape ya bangai ke timotol ka buka ta fi faha ya bafana Hei peta mahne bafana ti ta hoko leva ki hewa ko ia o keke. Ya kahiri o keke ti ta hoko dele ta fangi po kala ma famete o aho. Aku tak foi fácil, portanto que se eu ai to ya hatau Pokala marea, perpaikai, peta hoko leva ki tau pokala mahama hoko, ko yo wau ko ia o keke. E faz ko ni watu ia ni lavi ko fa. Ko hana faz se ko na ki alosa ko fa fofoka peni o fa kui ko ia abalani ke mo ui. Pamo ko ki henda we pi pa musei, ka ma fo ki pau. Pe a ko tala mai fi na u se kona. Ko hinga mea ko ke loto ai ke boyfriend a malani he nai kai ke be mari malo sa ke nunu ka ko ensinia a palu. Ta ku kai ke to loto ke to mari ha me fa na ma ta ensinia. To ki mari malo sa ke nunu ko loto ta ku mari a palu ensinia ko no fa ta ke te na ensinia. Kai ke ka ko to anga mai o lo sa ko ki nunu ko. Ogadak, me faz hala na watu. Me faz ko ni watu ma alosa. Me ka Samuel, Polonui. Ko koloa ni los. Ana fa bo ko yo tua. Ke mata ton wa ahon. Ahada ilo ahon. Ko ke tawe lo ka ta fono ma ka ton ke ta ho wa ia ma pe he fa ma ni ta bau. Ke ta mata ton agahi Prokalama pehe ko ni ko ausia amalani ko lava hono tau wata ahoni tau ka nga famoni ki hetu ma frako ko ne ausia amalani. I think your next step is to get married. Find a very simple man like your father, someone who's very obedient. Remember, obedience is the first law of heaven. Faz que eu até balança com a Samuela, que a boa Polonui, que não toda não se faz uma tabaque e proclama vai o que é ali. Então mais um pouco aqui faz que eu faço pelo que aí eu tenho é hack da aí eu tenho. Oh, se não tem muito para morrer foi can.
vai se kona. Vai ni fu helala ko piki pia vela, nuku fu helala ko tapu tata. Vai ko paki lau vai mahana. Whakatoa tahu mea kotoa. Kona ki ke he pehe nai ko tawa nuku ia. Ka ko taimu fitawa ke nuku vai ni pia bone life mo to me mo tu whaka vale au pito. Kai ke umave ke o tu to ya fatomia rea ene pehe ko lave pe ko ma lo taimi ba ko lave ko tanga dai fai kau ka ma fo ki ka ma lo na si ke hen mo lave pe kai ka ko pongi ko sapate ka ko atap ka ka ya hama wa ko ia tau fenga pe ke le ta pulo kala ma ke o se wa bia pe tau taimi e ta ho ko re mahe ki ho wa ko ia o ke ka hiri o wawe ke te tau o kua tu lewa ki toi na koe tau whaki pulakalama whakameite. Ko ene kakato e tau pulakalama whakameite, e tau wanga lewa whakamahari e mai tahine o aho, a Malani Latu Junior, ke ne whai haki lea whamalo i tau kou, e ka hiri ko ia te tau whakafoki lewa toi ngā taimi, ki he tangata e ki whai whekau, toki tā sa tame havea, ke ne whakakato e tau whatamia, pēr mo e tau mahalari o e ahoni. Ko e whakamali koe ni, tuku mai ke whai ai ai whai tā koe ahi keke koe ka whinau. Io, whakata atu e whakamali koe ni, kia ki mautou family pa mai kainga ki ai ha mautada mai tahine o mai aho. Pea koe tā koe niki ki a whapai ho tauhi ho mou api ko pea wha family o tika alo ai he Facebook ai mo ka mea i au sai. Koe this time Malani, we kindly ask that you please make your way to your cake, and we invite your friends and families to come along and take a picture with you and share with you this special moment. The purpose of why we're here today to witness and to join and celebrate with you the wonderful achievement that you have achieved. And today, it has been a remarkable step in your life. So, family and friends, we invite you to come forward and take a picture with Amalani before we proceed with the rest of the orders of the cake. We have Kadar Amalani Koni, family da Bakaina, Motor Goya Mo, family boy. The Wakamata Mom have family of all Kiti. Yeah, Gaia Enkyo Amalani. Tahu kamata PBI tahini Amalani Senior, Fabel Morgan Amalani Betul goya bukan kemua, faham kita prokalama faita, atau di Hokowa. Thank you.
Cristo
Pengamari ko ni kay faya ti fatongia fa fa e ko ni ko e taimien yo keke ko keke ulo aki o kui peria mai me kitanga o amalani Let's go. Gawa ke wa Filipina. Ogui pe mai tahine ko amalani latu, amalani lahi. Orang ni buat ini tu okey gambaran. Kata itu memang itu awak tidak itu. Koi keke praosi koi keke ya ai fai fekau. Sota me havea. Kata ki fai la. Ikai koi. Fai deri ha tuai koi. Tome emai tahine. Okuya dia boleh naik kisila. Kore kamana ni kene foaki. Ai kisila koi ni. Malo. Pagkalan nila ni Fakausi, o buat dia may tangatay di Fakau malolo o Moses Elatu. Kata gimana tahu neto ini yo. To atwen gitu ah. Kau ingat tangan ya fai fatongi ai fai koni tu apa ya.
Ladies and gentlemen, we're halfway there through our celebration of today. We have now moved on from the cake to the last segment of our program, which is the live entertainment. There'll be performances coming to you live in the way we perform our Tongan dance known as a taulunga. Ko tau wau mai eni ki he ko tau whakalaka me he waiwanga e tau prokalama kātoanga whiawhia hani kainga. Ko tau hiki me he wau e keke ki he tau prokalama whakame i te. Tulong fatak ke to maaf maafi nai ona ai tutun ke tau hen ko hi ko malari o lava e tahene ko malani ayako malunga ko ni uhinga e tau heni o fatak ke fai kau nai ona ai tala me amoni pe ko me ai toton ke tau wange ke tau fana u ka ko forfor Katungwa ke ata mai family masiva koen maulele mai aoni tahina malani ke fai hafa kalani lani ke mahino ko family dai hoko sei mai manava ka ko ofa ko ya o maulave monu ai e a ko ni ya ko ofa ko ya me tau fanga kui o tau loto ke tau hoko at o tuku lau mea ke tau whanau ko hi ko melino angaia o tau nofo he mama ni o tau ia o kai koe koloa te o kai koe paanga ka koe eiko sisu kalaisi ke tau mau ia ki loto he tau mo ui pia koe ai matai koloa pia mua ne tala nai fai whekau koe poto koe apasi pia afe pia me koe Koe ki whanau koe nung matu atu Kau mai tu ngawhine matu Moe matu a koe ni Koe whamoko puna moe whanau A mele mafi Ko mele mafi Ko no tonga ane A alfinet latu Te koe winga e mau ke ni tahine a malani Koe whamoko puna e no mele Mau lere mai ke whakahiki hiki ai mo puna o Alfred latu kai pegi a wepi latu ne mo kuna mama ka ko tu la me ai ni nai om ka tek ta to o hinga e mau fotu e hoa ko ni o kwa la manatu ki tau ngahi kui wa la ngai manatu ki tanga ta wep latu e nai hoko pe a wepi ko tamai pegi a sein ko fai ke tek mauton he na mau no fo pe a peta mau kai pe foi mai ta te mau vai pe he me a peta pe kai nga lo e mauton neo mo na mau tu pa ke mau kui ne kai ke a koi ko kui a ta na malan ka ma le fa nau na nau poto na to ko ki mau to ria ko me pe na mau si malo ai ko mau muy pe helo tu pe ko ai pe ya mau ke le ai pe o a mai ki ahoni ko lo tu pe ka ko mau a mai ki hen ke te ko amalan ke fai ha fik fa ka hiki ko hi ko ofa mo manatu ke tuk la me na fai we platu ka pe ke abriam mai tai o mau he ni ai ahoni pe ko ya tai na malan me a pe ho me anga mau fia he maulele mai ke whakahiki ai a kona ke whai, yo kai ko me a whai ngofua.
ke a he po uri ia na fe pa ki fainga ta mo koe ka ho ki ta ki o ke ikuna e ahon ko hi ko tokoni ai ki amalani wa ma tala monu ke te koe o pato he wa ko ni palove pa he tolu ni ma mo ono me fitu falala ke ki ake ko to a lo to o e fa ki he poto o fa mo ke te a hala ko to ape fa tontono e a honga ya luma ko vese mo to kangi ai o ana ke la ko ke poto ke apasia ke o tua ka ke afe te me ko i ko poto o ia ka to mo ke anda fa mo le pe ke matanga fono ma lo to e fia ta ina malan ta la mo fua ko ke fai ta inasi ai family e ahon kai to ko mo ke fai mau ki fa la no a kwen ko hi ko manat ki fai to ke ngahi kui o a mai ke tai mi ko ko le pe amalani me ape ho me anga fa mo le mo e me ate fa mo ko puna mere te na le ato fai o fa ka hoa e hoa ko ni pe ahiri ko ya e to ho ko atu ko ma fa to ngia malo apita ko le mo pas mai ke tau ko ni Famole mole peka hoko atu e mau fai patongia. Taina manani ko ga me ma. Ko le man di funga mo le ya. Maka ko pa ni ne. Porque me ai be mau hawe a nga ko fai nga ta ai. Ke mau kakao mai wa mai ke ka wa ta. Fa feta ko e ki. O tala fora e puna ke. Ko hala ku puri. Kai ta wilo ta to hameta. Ko si sube fra uri. Peka ke tau la vea mau tu tamai he ahoni ke fa yo kala langi ko tuanga ta olunga o fa mo ko puna mere ko fa la wango kum a fa ke fa tanto wango ful peka mai tuanga o ki fanki kato fa mo ko ni ta ina malani ko fa tu amalere mo fa tanga pe mo ke to auto ake kato te ko ni pe ko le be taina malani o gui mo tekteki o tawa lunga fa mo punan ko pa ta haf kaya me ma ka me mo ua fono ma lo to fia ma ha ke mahino ko we mo vini na ta ko to pe ke te ta he ngai ma no foi ba lo pe ka nga no e ma to he na ma masima alo me ko to kana itokoni awe platu ki hanga e mau no fo ko ya malano kokole ben ki he faya malani final fo mole tavi ante ki vele ko ni na au ngatu ki ha fai fatongia kai tu mo ke ata e fai e mau ta golunga pe hiri ko ya eta mo mau fai vai ua amalani ko fa fai fia e pe ho aho pe ko to o sile vai e mau fai fatongia fa mole taine final ka ko ha tono no e fa mo ko punan fa mole ma to ko ma ngata anga e ko o fa pe o ma le mai ai to a fai ke malo abi Again.
Kokole peke mau talunga ke kataka ki mo ke malani ko ko fa mo pe ka ko fa mo le me mai hui ai tek ko ni ko panga ta ke fa ya to ki ho ko to au fa ki at malo apit pe ko mo ko puna pe no me fa fo nga ta on nga ka ma ai u fa wa ta na malani o kai ko ke he ko to en ne mo pe ku kai ta fa fe ta la ki ka ko to mo onien fa mo ko puna ko ni malo apit
Ladies and gentlemen, a wise man once said, "Thank God I'm a Tongan." We are a very peculiar people. We are a very unique people in the way we present ourselves, in who we are, and we need to keep that. No matter where, in which part of the world that we're in, we should all be honored and privileged that we are Tongan. Kora ke mata mo de pas-pas. Kita mai ki pengi. Oke, pai fatoria mo mo tol. Kai ai ha. Me ai lava, eta lava he fu maka ko pauli ne fa. Na kulave ko e fonua ko ni o ilo ai he me ala lahi ua. Ko lo tu pe mo ya. Fe, fe, te que malo, na ia fe.
Tēne whamalola e si ka inga me he whungano he hea. Whakata koe e tau puakalama a whame i te o ahoni. Ka inga te tau hoka turewa ki he tau puakalama hana hoko. Tau koe puakalama whame i te hana hoko. Ko kol whamoremore he ki he matanga. Ka tā mo ke whai ki whatongia koe.
Ko koe whamore ki he taini ko lo sarine pātaki. Ai whi matamua ka ke mea mai mo ke whātau o lunga. Mai family o tamai a whinau. Ne o kui kai ha tau lunga e mama ka tau whakatahape i e family tamai a whinau. Ko ia pe malo. Ko kora tani ka lo sarine pe mo siao si. Kena mea mai o whai e tau o lunga koe ni. Malo o bito. Talo ngai ne ta whaaki koe ia kai ngai tamai a whinau. Tamai ki mehi koe tau ko hure. Whema ue o tu la whare whala hola pe polo nui. Whema pe moa ki he whasikoe ni. Ko mo tau asi ki pangai ko manatua i ki a luse mo pōtoi. Tō tō a.
famalo he doeni ki sikainga o sunita palu fi haki. Koi tamaye na fi nau mi kalau tau ko hure. Whakato atu e programa whakameite ko ia, malo. Mau tukang kai nga, gua ada yang tak hal telepon uang kan kita off di maafana. Sai, losari nesi, famole more. Kita gu kikile pak wahe ka fakau ka bokalama ko ini. Konfirmasi ko ini te tahu. Toko heni ki he ki te hina o malani ki a ofa ke me whai haki lea whamalo kora te mātanga mo mai mua paspas I just want to say congratulations, Nani. On graduating, no words can express how thankful I am to have you as my older sister. Thank you for everything that you have done for me. Thank you for always being there for me. I love you so much and best of it, and wish you best in the future. I wasn't really prepared to say anything. I didn't know Amani's my older sister. Say that to Mommy. I just want to thank you for all your hard work. I know it's ungrateful to you. I'm sorry. We all know that Rachel's our parents' golden child, not the little devil child. The one who was getting in trouble. But I praise God that He made my sister the oldest. So if it wasn't for her, none of this achievement would have happened. I just want to say I love you so much. Thank you, Rachel. Ladies and gentlemen, today is all about words of encouragement. In encouragement, taunga kaya whakatonga koe whakaloto lahi. Ka kokore atu, o mai mapaspasi malo peti pa mo whina ua o mātua i amalani. Me ongo koe langi ku i amalani he ahoni. Ka utauanga whakaloto lahi pa mo i paspasi ki a whina ua pa mo amalani. Hanga lai mo tua, they must be doing something right. O pau pe una whaia ngā ue o totonu pe aonga. He koe akau lerei o kune mai fua au lerei. He kai ke himu mai se ai ne he fua mo sipo. Te au pehe anga e tau mo ui he mamani koe ni. O ko mai a fua lerei he akau lerei. Pau tau fia lo peti. Keep going. You're doing a wonderful job. Leading your family in the right direction, in the right way. Whanau I mai whanau tala mo fua, mo whafofa.
tau fia ai ko fa mali ko ni te tau tu ku ma ki fa nau ko ni ke na wang mo ki fa lang lang ma amalani ke na ki fa ka ho amalan ko ko nga pe ia na ke ka nga ka fa ta ko kala ma ko ni ko hono fa ka ho ya amalani pe ngal ka Hawaii ko lei fa mali ko ni ta ho ka mo ki ai malo
whakamaloa ki lava koe tau prokalama whakakahoa. Tau ho katoen me whakameite e whakahoa ko he whakitunga ane ko ia amalani. Ka inga pana mola vei e whakahoa ana e whahi e takita. Whaiwhekau ane nai. Ane pehe ko e whiwhia ko toa pe ko pau ke pau ke whau he ongosia. Ko e ongosia, kune mai lewa ai pare e whiwhia, e ko ia tau hen hi ahoni. Ko e ongosia pe e taha kai ki tau maua whiwhia, kai ni unahia e tau uta me tokoni. E ni pehe te tau hoko lewa ki proklaman hoko, mo maa pas maa ki ta mai koe ni. Ko to ane no amalani te na whaia taki whakamei te mati motong. Na kau ngā whiwhia, I he ngā ua lama mea kua whai e amalani. Amalani, you have been a very, very good example to your siblings. And I hope that you can continue that way, playing a major part in the rest of your brothers and sisters. Matema atonga hiki tue ahoe ni ahoe whakatete he kuolangi kaua hono whirangalo he matema atonga ki holoto. Maino pas pae tuani ko ia mani. Mawa hoko tamaki ka pono i ko ai foke pota u na lo petia. O me ai foke ainga. Ko tu me fica lá ko ia malan si ia. Tai tai lo pet no bisa me. O te mali be me no no. Dai kamata pe hano ta mai fi hi e Moses. Hawaii Emma,
hawa ya lo beti amalan ka ke fai ha fili o te foki ki no fenga mai ko ki ha pai mo vava mo niua ka ke ko ta programa ko ta ho ke fa ki programa fa me te ka i ka ke ta fia he ka ki lava ta fi ma fa na pe ko a ho ni fa lo pe ko a fa no ko ta ha mo fi ke te ha be o ki ka via ho ko ni ko fa mo puna ya o mere fa manu me esi o ta fa ha ko to fa mo puna fine ko ni mo me ama ki he ke ta o fa via a ho malani ko ko re ni ke ta ni te mai come on she is the Maori New Zealand. She is not the Tongan, just my other daughter. Anyway, moving front. Yeah. Come on, om ya kang mau pun nak beri fareman me es ko tawa ahau. Om mai kimo ke fai para fi ahau ni. Ta masih. Ha ha. Mau ni ko
Se whakata pula kalama ko ia. This is the boys and girls from V-Town. Kapag may mawila ko sa V-Town, yung kalata nila hao ni mawila ko V-Town ko Vaini. Kapag yung kalata nila V3 ko 3 mas katia ko Vaini ko laha lang hotel. Moai ki mawila iya hao. Kakai fi ai. Kakai hoi fua. Kapag na ko fua ke muto e bari tu ngora ta bari ki Vaini. Ta hoka na leva ke programa famamente hoko. Kau dah tanya, bawa bawa pas-pas bagi tahan kau ini. Kau foi perene a losa fihaki. Kata kyo me amai me muy bueno cuando na que me cae matarla. Oye, porque para patongia que mate. Bolua que mata kakai, kau ya mau tu que tak ada. Julo. Kau faka tu lau atu mua, moi maalani, pagkatoanga kinesnia, iyo holope homogilo, he polanima mo tafea. Isa, kau boleh atu mua, haamu ngofua, te au pake ata, he tala muaki, ho osi hono faka tabua. Kai halea etala kitua ke hufanga hetala oi fonua kai halea ehe hufanga he malu oi lupe ne hapai hono panga peta ia hiki hono tuku koloria moi fanga malo ia hetala mahao oi tau kakapa. Tutai ko Emanuela iho tau loto-lotonga. Pea talahakai ai hau-hau anga. Ko hai haloto eta eme ite. Iyo. Wisa koe aho oe mee koe aho e tue. Tai mahakulea kuo uli motafoe kuo tautu utamatu lea etonga malo eke ofa malo e takihala kuo lolo ete mafana pea ngalo hoto founga mo hoto uhinga koe ngapa patongia hotua sina tahine Rachel Amalani Latu si pelere kai haa kai pai peha whakahoha tuku peho kui kolo saline mafi kaunanga moi pikilau ko suni tapalu Sio saya langi-langi mo Henry Fihaki mehe utulonga mo hei lala oloto poha mo Vaini kolu pe humfanga anga ko aho ne hili kifata ko pola te fua ya parehama kai fai hapaka pia api koma tuku atau mosiale hai huni bau papa moe pakapuli ai ahanga loto foa kau tuwai hufaki ke tau lo fu hota puaki
Pea whakamonu i ai hoka hauna. Kua tau wiki, mohaka i he langi kua tau. Pata he la tuu. Mea mai o tō atu lau whātai ko ho bebe. Kia aho hanga mai. Si pelele kai haa. Kai whai pe he kohoto ngapa. Tau mei tuai. Koe potu e langi ia. Ke pepine. Kau tangata. Ke pu hoku kama. Mei he tafu. Tua o whātu. Levele mai malanga. Kau tata watu. Mo tari whekau. Imo papai talunga Rosaline. Kue ka amalani ke hui amalani o teteki. Imo apea pai ki whameite ki kaunanga koe ni o ko pai peo no tula whare. Ka kokore atu ki he tangata me urunga a tamusiko ko sosa siausi matakai o mo wata. Mea mai ki hen, ka hou e fuki e nia bolonga. Teke kau popula pale tai ni. Ko ia ai pai tarunga pe tahine tarunga e paso bolonga pena e pakahaka pe amalani. Nio mo e ki amalani. Ka pulau ki kaunanga ko ni ko e kolo ia o pakahaka e paso bolonga manaki ke tarunga e kaunanga ko ni. Ko ia pe malo. Virginia, kato koia to kalama whamei
te koia pe fo ki ta hene ko fo au hola ko ke ta ofo ko ya ko fere tu la he la la ha ho aku make he anga hi la lo wa ia Ladies and gentlemen, I know that the time has been dragging on for a while. I do understand that the doctor, Reverend, needs to prepare himself for tomorrow spiritually. But we had to go through what we had to go through with our agenda. This time, we'd like to hand the time over to Amalani Jr. She's going to say a few words. At the end of her remarks, we will hand the time over to Dr. Satam Javier. Kena hanga whakao si tau ngāru e kia whini. Kainga ko tawa mai ni ki he konga whakao si tau Pokalama Malani ahoni. Whakamari ko ni te tau tūkuangia ma Malani ki te whata ki rea whakamalo ma tingo tō. Ko rea ke mātangalo mai papaspas mai mō. Whawhetai kia siova au klau marie, moia ko toa pe o kia te au. Whawhetai kia mua wha, mao ni o nie. Whawhetai kia siova au klau marie, na oa na ngalo e ne mea ofa furipe. Kole ke uwhanga, i e tala whakatapu, na kamata aki e tangata eik whaiwhikau. Ai aho mau ingani. Ka ata ma opu, ai whainga marie, ke whai haki i lea whamalo. Ka ki mua ia, ko tuha whamalo ki o tua, koe uhi, koe ngahi lelei, mo tāku aki, ko inasi ai, ngahi ahoni. O kwa o atuen, e whamalo ki e tangata eik whaiwhikau, Reverend Dr. Satam Javier. Iho o tuku ho taimi, ka ke mea mai, ke tau ka ngā kau, i he aho koe. Ta kou ngoi o kou langi ia i o mea mai i aho ni. He kau ilo i au, nā ke tāni koe ka ema. Ke tāhini a se kona mo whaila. Ka kua tali he eki e kulotu, pia kou whawhetai pe ki a te ia. Ka iai hao whoki atu, ka ke whakaongo mai pe. He teo to e tala atu ke ke mea mai ki ha aho e mauai haki motua. Ka koukole atu ke lotua mai a whina mo whaila ke na loto lelei ki ai, ka eua whakaloto. Ka hange koe lau, koe anga pe e ku mawhana, ka opo kei whakaongo pe, mo tala kufua. Kie ko matua. He koe uhi o ku ikai te ulawa. Ke to tonu whaafoki a hoku mo wa, ke teki naua. Ka tuku pē ki he eiki ke ne whai ha whakakakato. Ulaki e ku whakamalo atu. Kie ni mahikitanga. Kia le sieri a malani ngātu. Iho o mea mai, ki e aho ko ni, ke whakalanglai i au. Pea ko whakamalo ki a te koe, iho o ngahi, tokoni ko toa pē, ko ke whai mai ki a te au. Whakamalo e ni, ki a Israeli ahio, umu, mo Vesnia mo vini, te vita molini, mo tema mo toenga e kai ngā lotu i ha mo ngai tokoni ko toa pē o ku mo whai ni ahoni. O atueni ha whakamalo lahi ki a family eiki o lo peti, Reverend Moses Latu, Koloti, Silesa, Lesiel, Ngalumaa, te mosione misa Latu mo toenga o whangatehina. He whoki a whakamalo, he family eiki o seini ki a salo te vealapa
si ausi mo o sai waka. Mo toinga e kainga whanoi. Io mo ngahi ofa mo tokoni mo whakalangulangu ko mo whai mai wa aku e ahon. O ko o ngoi. O kua ulau ia ko hok monu mo hok tapuaki. Niongo o ikai totonu ke mo hela ia he aho ko ini. Ka whakatau angi ki he eiki ke ne whai tapu kina ki mautonu. O atu eni e whakamaalolahi ki he kainga o eku whae. Whakamalo ki e meitanga o whina me polotu ki a Lisa Marito i nea. E pehefo ki a tari talatu. E pehefo ki a fotu. Ua toenga e kainga nuku kotoa pe ko mea mai he au ko eni. Ko whakamalo eni ki e kukui me le hifo whale mamu. Ko e uhi ko ene mea mai he au ko eni. Ke whai e ku whakalangi he kau iloi, he kau ilo. Ko au ko fuafua mo ka puna ua whewhine, ko au ki e tuunga ko eni. Pea ko lau, ko hoku monu, he ku kei whakoloa koe he eiki, aki ai mo ui, he kau iloi, ko o tau hiwa whae. He neongo nei kai ki ke lava mai ki e ku tau a taha, ka koe ahoni, ko ke i heni, pea ko whawhita ki e eiki. Whamalo eni, ki e kukui ki a Rosaline mawhikaunanga whihaki. Ia o lava mai pei tonga, i he aho ko eni. Whakatau wange ki eiki ke ne whakamaru koe. Pea mo atoha ngai tau ki ate koe. Ko atu ene whamalo ki he whae tangata whinau, ki a Sulia si Rula, mo Silivia Falemanu, Pefo ki a Sone Falemanu mo Viena, ofa moloni funaki, mo toenga ai whakatehina. Pea Pefo ki e kainga vaini ko toa pe, i e mau whakamatawela ko whai ma aku. Talu mehe e ku whai aho tau a taha, o a umai eni ke ahoni, o mau kei mawhana pe mo fia, ke mau kei whai pe e ku whakalangi. O ko kore whakamole atu ki atu ki mau tolu. Ka pau nei ai haku tō no, pea mau whakamole iangi au. He i kai ngaro i a te au, o mau fofo ngā ofa i ha tai. O atu eni, e whamalo ki e kuongo whae tangata, sa miwela whihaki mo Jay, pea hefo ki a te evita polonui whihaki, o whulau hola i le luka whihaki. Koe ahoni ko o ngoi ko langi ia i o mo whakamata vela ko mo whahi ahoni. Kai oua te mo whakakaukau ko whakaosi e. He uke i toe pē ho mo whatongia ki whai. Kau kou ofalai atu ki ate ki mo oua. Ka pehefo ki tahine ko wholau hoa. Whia lau me whiri koe me he mata o lau i a whē ke whai whatongia he ahoni. Pea ku i kai ke wofu ai, he na e tonu hono whakahinohino i koe ho whae. He o ku iai e ku manatu ofa ki e tahine ko whane wauta. E ka pau nei kei moi e kau i he whiawhia o e ahoni. Whakamahalo ke ni ke kuongo whae kuna lava mai ahoni. Ki a viola, pehe whakawaa, e seta, o iswaki. Whamalola ia ki mō tolu, o mo ngahi ofa mo takoni, me whai mai ke au ki aho. Ko ua toini e whamalola i ki e kuongo tō ngā ane, ki a paula tō tai lātu, ne ngō kai ki heni, mō ului a ke palea. O ko i kai ngalo i a te au, ho mo ongo mata, i ho mo ofa i a te au. Talu mea aho na ula vai ki he university, ne iai mo mea ofa ki a te au ko laptop. Pea i kai ngata hai, ka nai lawa i ko ako,
na mo toi whai pe e kusau te I. Kai oa te mo whiu, he waweli pe e ngawe kau sau te I ki mō. Whakamaro lahi ki e te hina, ki a ema sotia o mi nei, mo ofa Mary Ann, mo e kua mo tonga ane tō maskuloni, mo ali wheneti mai pilau tū. Iho mo whakalangi ko mo whai kia te au e ahoni. Ka tau te whito e whamalo lahi kia te koe ema. Iho ngahi tokoni na ke whai. Ne moho I te ita he kore atu ki te tongi e kukau ni. Ka mu atu ne whamalo lahi atu kia te koe. Whamalo lahi e ke ngai kau ngā mea I whae e, ki a hiki mo whasi, o mo ngai tokoni ko toa pē, e whamalo lai ati ki te ki mo. Ko whakamalo eni ke e kuongo mātua, ki a ropeti toi moana, mo whinau me kurotu atu. O me kai ke uiro pe te utu me I whē, ke whai alea ki a mō. Iho mo tau anga o ku whai maapu, kai hange, ko e kulea na whai ki a mōua. I e osi e kuako. Ko anga o loi, o loi mata. Pea ko mole ko tā, moe o sia. Ka tuku pē ki e eiki. Ke o ona e langi, pēr moe. Whamalo ki a tupouwe o mawhi, pa pēwho ki a sena. I homo ngahi pou, me whale I maaku. He kou I loi, o I kai ki o kau homo lau. He oku kei whika o waki pē a ema, ki a maua, ka pēwho ki a se kona mo whai. O whakamalo whaosi, o kuanto e whamalo o lai. Kia se kona, te mo sepi o ta whai la latu. O kui kai te ilo te tu mi whē, he whai ha whamalo ki a mōa. Tau pē me he aho nei kamatai e whau whamiri e ta mai mu whae. O au mai ki a ahoni. A homo tō anga mohono tauhi ki mauto. Tau I kunofo mo whiwhiri pe koe haha ko mea ofa e o atu ki ati ki mōua e ahoni. Ke whakahonga I aki a homo ofa. Ko whātala noa pe mo e ku whae pe koe ni aine ako na e whai ki a mauto. O ko ulu te fua a paula ka ko mautolo, ka whakatoko lahi a pau. Pea owa ngā teitei ia I hangala. Ai mata a sekona, whaila o paula. Ka iai ha taimi ko mauai ha mo whainga marie. Pea owa ngā ngalo ai mata a maria. Ko kore whakamole ki he whamiri eiki o eku tā mai. Pea moi whamiri eiki e whae. Ka tuku peke whai e ki I whakalangi. Ka koe whakakaukau pe e a. Ka mo whakamole I angi au. O ko nganatu ki hei whaki. Ki hei whaki e whae tangata te vita polo nui whihaki. Nane hanga ai, o whakalangi e kuta mai a lopeti. Pea ko whakakaukau ai, koe a hoi. Ko loto, ke whakalangi a se kona mo whaela. He ka pauna I kai ki moa, he I kai te mau. A tu unga langi pe he a hoi. Ko kore atu ei kia se kona. Ki ke kāta ki mea mai, ki moani, ka whai e ki whalalangi.
ko whakamole e, ko whamalo e ki ka inga kotoa pe, o ko mea mai he awa, ke tau fia hei awa. Whakatawangi ki e ki, ke ne whakamalo ki mautou, pe ka tau maawai, pe tau maawai mo e ki. Ko kore e ki e DJ, ke tā mai a whoi whasi, ke maki i tiskou, hoko e taha pēni e punahi ta mai. O kuwe e tonu ka olewa ki mea mai, a se kona ke whai e whakalanga. Mo mai wa pas. Mamalai, very well said. Nga gutala pe nga lunga, ko tau nga to angang, afia uma nga to taha koia. Malo ya ko se ko. Persoalan lawan amalani, sama persoalan lagi, persoalan ini tamai ko ini. Mau yang lakukan kedua, isn't it beautiful? Sekarang, sekali pada sejauh kerana, kita jadi tahu kita kalau kita file kita tahu kita fokus. Aku mea lava bem GPS alfa mea kona. Foi fácil que eu atu ya, mamalani kalau maa sekarang, kena ki diskon. Ngai fa mama ha tau fai ki tau matua ha tau tau ta toka ngai he ako. Kapau na masina ki loi mo fi na we to ko amalani na ma fai malo he GPS ate ki. Amalani, thank you so much. Fa malo la he ko ho hanga wi mo ki tau to ka to ki tau fa ta ta mai he ahon. Tau mata ah fa fi ya. Tau ngau la ma be ko fai. Kau berkaya dengan fatwa bela bomba hafifia, hangai kau yang nak tahu mak, ia ngai tahu belum kalama, bala dia ahoni. Kau yang fatwa tu kau tahu mau ya ahoni, fatwa kia ki tak ada yang fatwa tu kita suatu hari kena fatwa kita tahu mau ya ahoni balong. Tape mo e afia tua. Tape ki fine o tonga na ke ai ai fifia a hone. O
whiunga o mea anga mōrunganga. Tāu whawhawhitai ki atua māwhamathi. Kore pe mua ke o whamarumaru a te tala whakatapu kua whakiaki. Ai kamata e kātoanga whawhiwhia koe ni. Ai ngahi kupu kotoa o e whamiri. E talangata te au ke whaikitua, ai tā ke whamunua e kolo whakaosi ko tuku mai ke u inasia i e kātoanga whawhiwhia koe ni. Malani ko whiwhia he whakawhi ko whai. Ko whakawhi koe o ke te waki ki ai e hoko mai a mui ange e pehe nia. Pea kona ki koe ai ngahi whae ki haane tama o kune taritari haki tangata e e wātu ke a teia he tani koe nai pehe ane. Ka haurewa hataha o ewa mai ki a te koe. Pea ke whenga peke ke ala ki hono nima. Ka ke ala atu o ku whangai whakatapu o ku patu hono nima. Te ki mahino te ke mākona. Ka koe tange e fua koe a taua. Ka ilonge ku aruatu hataha. O whai hatango ki a te koe. Kore ke whai ha molotu. Ka pau he kai lawa whai ha molotu. Hei kai pāsia he mautohi. Koe toko taha pe poto he lotu. O kore pe mua ke mau e whainga maari koe ni ke u lawe atu ki he mea koe ni he kotui pe o mahu inga. Kotui pe o ku ofo e ni ihi mana o pehe ke ha mea ku tuku ai ho mau tau ke te whai whikau a Mosese. O waiba mohele. E ngai wā e whamiri ke whai ai hono whakamaunga koe tamai, koe kui. Ka tumua ke ulawe atu ke uhinga o tuungai ai tuu ai motua koe ni o tō ai whohe o a honi. Na e ango whine mātua na maututupu ai. Pena ui pēa he whamiri koe ongo sela. Ko sela e taha ko sela kato ki hakau. Koia o ai a Aisake Musie pe mos kasanita. Aisake Musie o tupu mai ai o fou mai ai ka wakasiwo la o ai a sela lahi. Nai mari pe motu ki a ia a sela si mari pe motonga pane. E ai mo salote nai mari mo musika he muri. Nai a taha nai whai ai kātoanga ai reunion ai wakasiwo la. Te hawa Mosese kwa siwonga ta mega te hau whai rotu ai whamiri. Te honga fusa pate ia. Mea maari na kai ki malanga ha whitu he a kuia. Te o eke ange ki ai. Ke ha mea ko atau o whai rotu ai wakasiwola. Ne tala mai na ia e o sela. Koe mo tau te hina. O monbe. Ko sela koe ni o ki ai. Ai sake o whai mai e whakamatana koe ni. Tako hono tō whiwhine ka kasanita tō ngai maanari a honi. Kasanita ke Vriami, Waitake, mea Waitake ke Fred Latu, mere maf, Vriami tuktau, usares tu avā, whanau, ai lahi a Fereti, ai ni o kia web, Amalan mo peseti, o Mosese, toi ngā e whamiri. Ko sela kato ki hakau ia. Ko singi ia sela kato ki hakau, ko sela whatua ki moana. Teki laba mena whaka hingo ai o whiwhine o taulai mea ko toa peki tahi. Kato ki hakau e whatua ki moana e. O sela whatua ki moana, o kuiaia se o tame pe mo ana. O se o tame o kuiaia se o ne havea o kuiai e mau whangata mai pe au mai ka ki mau toro. Ko ana o kuiaia ana ke o skaka mi ke vesini. Ko anga e tuku whakaholo ai o sela.
o fai ai e whakaukau e whamiri te mai mua fai hana tafunaki whawhi aki e fai hamanatu ke manawa koe ana fai ai e whakatakoto o e tau te hina koe te topu ai ai whamiri o se ko whakatulo atu ang mauinga ki mutuani a kātoanga koe ni une hanga o te talamai ho tau piki anga mahino pe ia ko mea talanoa he whamiri ko e ongo sela ka koe anga e tu ai ongo sela ka toki hakau ia musia mo kasanita e fōmai ai whamiri sela whatua ki moana tupu ai mutua ko seo tame na moana o tupu mai a ska ka mei mo ki mautu o whiwhia e ahoni o whiwhia e ahoni o te tō whakataha a malaloi pe moe ka inga pe me haa hawea lahi ka inga ta haa hawea lahi pe moe pe mei he koloko hure haa hawea lahi pe mei he whaitua ku whangunai e lolo tui loko mana whitaulaki ai ongo kere tupua koe ai haa hawea lahi o tupu ai ai whamiri i loa me kola eki o haa hawea lahi vai ni kaingatai e pehe ki hure au tonga naki ai e tau whiwhia i he a koeni ka more ko toi e maika ma whai mahari koe ne ahoni ke tau toi whakataha mai ai i whai e whakamaro whiwhia i otua ka hui ka koloa mo i tawhia koe o hui ki mutolu a malani e whanau hui ka tawhia ko hui he ka mea ni whai e tō tau ko mea ni whai e utu tau nā pehe pia ni nai whanua more ha whanua o kai kia hanu ka kai whakapotopoto o kehe ai poto me whakapotopoto whanua mau he kai tolona hanu taula ko kia hanu ka kai o whakapotopoto ko mea whai e whakaha ane nai he rea Solomone ko kai o whakasia ka sio maa ko kai o nau iwa mahu kainga e poto e mau tu e ahoni whakatoka ngai mea katoa pe o ke whai e ahoni mo ma o whakatoka ngai a ngai mea e ke tamutu ai ki lalo o whakatoka ngai a ngai mea ke whia ai e whakalangi i ai a ngai wā ke he whamiri hange ko ia whai ka polo nui a koe ni Taka whakai ei ki pehere wa kolo mahu inga. E kai o ke tua e o whakalau, a o whakamalo he ahoni, pa ke hanga awa o whakamalo. Taka i ngalo e ngahi mea kohiri, toko taha manatu, toko taha mahu inga. Toko taha iwa ne puke no na fo, toko taha iwa tene hanga tauhi. E ngahi koloa kotoa e whamiri. Oku waa e nono fo. Ka uke hanga awa o whakatokanga mea. Neo ko keisi. E mahino mai o piai e koloa lahi. O tanumaki e te koe. Taka e rewa ha koloa pehe. O whai e whiwhia e. Talunga pehe o whae ane nai. Tau pehe te. Yang mai nai mo ia whae ki talunga. Kana tō mui ia. Nai mālolo ia o te keke lawau ai ka mea ke talunga ai whae. Kau ke mau e whainga maari e ke hanga. O ai ke whiwhia ho whae, whiwhia ho tamai, whiwhia. A kakai kotoa me. Ai ho sisinga maari. Hainga he lea nai whae nai. Ahoni, nai whanau ia he pupuha, he kakao. Pana ke fau tai tek, ko hiki lama e ahoni. Kau wharea aki ke he whanau ako sia tau tai, kau ke whia talangi ho tamai mo whae mālo e ofu, ai ke tōha pupuha. Ke hake ko mea nai whae sone lātou ke fu,
hau koe e whi mo hea po uri pe utu mai ai toku wai pe hufanga whakatapu pe tuku ai hono wai ke haka mo mo ko ngahu ia ke a ke ni whai ngau e o mau whakatua me rie ke te koe whai ke si ai whatungiani kai whai ake langi pe whai ake lau mari e whakatoa ki lango ngahi mari uri holo o ko ke whai u rea no rea o whai ki he taimi o tau tala no ai ha mea o langi ia o mā lofu o ke mari uri holo e ahoni o langi ma toa ke toa ke ne tāpa kina koe ke whakamono ia o hala koe kolosi koe o singo mari e ia ai o tua Tahanga rewa e o tau te hina West leo whau a himi ni mangea o hongo fulu si su ke mau maa ke ngahi mea koto ko hanga whatonga i ka lotu ko whetau laki ai osa singa maari ko tua o ne fuaki e ne mea koto ape ko matangata pe ko whiwhine o ne fuaki e ne mea koto ape nagai hao haere koko mai o tua i kai na haere fulahi ne mea koto ape pa te fulahi hono ni maa pa te fulahi no whakawaka e whai te iha mamani tako onu ke hoko to ta aunga mai fonua mai sesi family fulahi ho mo ui ki he o tua ofa ai o tua na kai mamai ko ofa ki o tua ko ui ka ke koko ko e toko ta aunga hei kai te ke mamai si su ke mama o ngai mea koto ko e hanga e tangata o tau whihana mea ta mō meni tia e toki aunga ai e mea kotoa pe ai tangata pe ko whiwhine ko ia e ne hanga whura mai eki ko si su klaisa ko ia mo whatawange malani e hange ko whakahana ku whaena ki ke hoko koe a malani koe pare he i kai toi mai e hao he aha koe whai whai atua i bea ke ahu te ke hiki ai me mamani koe ni e hange koe lea koe whai he toi koe reti o kunga ngatuange a hingo ane lei he lolo tākai e tala noai ai pare a malani lang ia tua lang ia ai family ono kotoa be ko tui be tau langi nga ko fifia ko to be a hon ko fo ki ala langi ki to ma ne ta pe ki na mai ko ki mua ke fai ha ta lot tuku o kore mua me mai to i te ma ko kore ke ula be at mo no ai mo ta ki ta ai to ki fai ta lot che dà l'otto. Tua mafi no mau kamata aki a whawhetai ki a whiona a whaose aki ke mau whoke atu ki a whiona o whakaha atu ki a whiona o lawa i mau whiawhia ta mai a puri o lawa i whiawhia ai ta mai o me whae o me whamiri o me kotoa o me kainga au whakatoa o lere ta whaake mau whanau o kaila pe mau whanau e mau whanau e no lova ie ka ngalo te mau tolu pe mea ai a whiona
Matu he ahoni tua foka pe langi foka atu e mea kutoa be no fio malo ofa malo atu malo tau malo mai ki mo de lei si o fine koin mai a lot of feina ngani feina ene hanga foka to na i mea koin ka via mea komata e tua e foka kato pe tua te kai ga por kalamata e ose a fio me veo o pouco aí que mal fia o fono muito é facacada é assim não go tofa que tal fan full a o fogo baui a fono é da fai que o bebê mal fono da emoção para não mal fan não ir o fogo baui que mal todo mundo ia em crescer assim o fogo de lá ngai fia family fai para semua mau non fo mau fo que ada dia do de que e toima ana na ino mai se se amara na fo we ha ho le mo wi la ia ana so la ia fio na me tarola ka tono fa no ka pa ke bisa o mau to ia pa foga de lang to be mau atu a ka na nga me nga we a no tongan ka hauna tuku ene mo we fo to be fo ka no nga tani ni ti fo ka no re o fo ka no ni ma fo ka no mai ia te fo ka to no to no la mari ke ta fa to ngia a ho fio ta ki na mai a no to fare o lo peti ta mo final e fo mo no ia he mea ko to be ke o ngai family e ngahi wa family e ta fagi e ta fagi e ta mai ma lotu he fiona e ta ko kina ko to mai to nga fa na tupu ho ma ngahi lotu fare nga ke na fo to pot ke na muy atu ki he fiona e ke ko more ka ta ki atu ma to a ko ngina te wai e fo ke fa hifo ma ka kai ma ki ma to ke ma winasi ai o ma lotu ya ta kina mai fa to ke ke ta fai ake mau whakawhea ngai ka mai a whiona. Ei ke ngona mua, ai whaha lotu, hake atu ki lotu tauna. A whio ai ka mau ta mai ka manu whakau whana. Te ka whio ai ka mau tua, e whai puno mo pasia e mau hu ki a whiona. O mau kore kato aeni, e huawha, si su klais ko alo, a ko mau whama ui. E meni, ka pe kresa tau e ki ko si su klais, o palai atu au ka ta mai, whio ai pa me lau mare ma, on ke toka halo wha, e to whia lelei koeni. Rachel, amalan latu, mau tolu to abe, fai be o taingata. Amen.